Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat bakongsam jong ka khubor. Sedang kejialang jong baro kiseng sang pertai ha Parliament Complex New Delhi nin kesengi. Hanagalan lapenlong ya kejen tan mau kum shibenta jong ka tamasa Hornbill ka ba arpolai ha Kohima. But ha ka FIFA World Cup 2024 ka Portugal ka lapendrai me ka Switzerland, but ka Morocco ya ka Spain ha ka round ka bakatan Rio, but yo rung shaka quarter final. Kejialang jong baro kiseng sang pertai kala sedang henen kesengi ha Parliament Complex New Delhi ha ka ba Menteri ke kam Yadari Rajnath Singh, Menteri ke Tanat Parliamentary Affairs Prahlad Joshi, Menteri Khana ke Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal, but uve Murali Dharan kaliadon lang ha kejialang. Kato kat ni kiseng nakaliang persya kum ke Congress, ke DMK, ke TMC, ke NCP, bat ke Wairu, ke Leadon, ha ke Jihalang. Hadian balawai ke Jihalang, Menteri ke Tanat Parliamentary Affairs, Prahlad Joshi ulaong, baka sarkar kalong ke balakloy banyatai, halor ke nu kamat, lada ailat da ulampang, jong ke yang dorbar tauan. Kum shibenta jong Hornbill Festival 2024 ka ba arpolai lapenlong nin ka singi ka jingrakhe tan mau ha ka Shillong Mizoma ka ba hab ha ka Kohima district ban kin mau buram ya ka jingdap shispa sapo arsenem ka soskular yasuk ka balaya soy ha padang ki pareng bat kinaga daki hajar nut ki breu na ka jaj angami kle shim benta ha ka jinga tan mau Kani kejiatan mau kedai kerukam bajule deki angkami ban ken mau ya kenu ke jingjam. Ya ki mau la jutung kum ki mau bena haka jaka bakila jit bantung. Chief Executive Member ke Jant Hills Autonomous District Council JHADC Umat Hombor Shiwan ringkat bat ke Executive Member kilalit jengok nin kesengi ya ka Shillong Mukro ha ka ba sanwat ki brio na ka ni ka Shillong kila du'e la ka jingim ha ka jingsiat jong ki pulit ka Assam ha ubnai baladem. Haka ni ka jinglet jengo UCM bat ka kenhun kila pet banyak bha ya ka jinglong jingman jong ka jaka bat kila dawa badeban bu no kam klo ya ka border outpost haka ni ka jaka. National Security Advisor NSA Ajit Doval hnen kesengi ulong baka jing penyaso bat kiri badan hapdeng ka Doba Asia badang yailong ka mat bha khamat jong ka India. Habakren ha ke Jihalang Banengkong jong ke National Security Advisor ke India Central Asia ha New Delhi udoval ulaong baka jing no jong ki kalong ban penlong ya ke Central Asia ke basuk basan ke basingan bat ke badap kerhai ula benrap ru baka jing Christian pisa ha ke baya kun ya ke kampentrim ke daiban long ke bah khamat bat ula kentu ya barok kitukhat jong ke United Nations bakin kerna ke ba ajing Arab pisa ya ki kenhun ki badon kti hakikam pentrim ka kenhun toket batang marwe do justice bala shongthan uti wife ban toket halo ke jinsiat hamukro kala penlong ya ke jingbisar banengkong hak artarik menta ubnai ka weipat ke jingbisar kan long hak khandai tarik ha office jong ke Meghalaya Human Rights Commission ka commission kala ong banamarba la yo jingtip sapang kani hakashitarik menta ubnai kumta mshim yo ban pinyat bet ikirukam shim jingbisar nakabenta ka jiyat bet jong ka kam lathung ya uba Ronnie Watlang kum secretary jong ka commission bat ya unonya sat an job miki shilla banyarap lem haka jing toket kini kedai All India Radio Shillong ka bon lam chapi ya ka khubor Haka FIFA World Cup 2024 ke Portugal kala pendram ke Switzerland Rio gol la ka way haka round ke bakhan Rio bat kala yo bandrung shaka quarter finals haka ba kanya kun persya ya ke Morocco haka jela ka hnen kamit hapdeng ke Morocco bat ke Spain ke Morocco kala job ya ke Spain da lai la not lingba ke shoot penalty
Hagajin at Guy Bedenkini atli kikan hon, Shimladan Balak Bantep goal, what hadu ke extra time, but Dailang back a penalty, back a Morocco Glayo ek jump, but Banya room, Hakasin Kabanankong e, Shaka quarterfinals. Haka quarterfinals ka baninkong e ka banlong lasngi toding ka Croatia ka bla job e ka Japan kanya kando but ka Brazil ha education city stadium ha Qatar ha ka por prashiteng minmit da ka jing tmu ban pen klanya ka seng ha kiliang baro na ka bantak election arajar arpolai ka United Democratic Party Youth Wing Ribhoi District nin ka sngi kala jet ikinokit kam bat mai na ka bantak executive committee ha ka jalang ka blalong hanong po Working President ke UDP Sengme uba Balajit Rani ubalong ru MDC ka nongpo constituency ulapan smai ke dukhat bathamai ha ka jing don rangkat u Joint Secretary ke UDP Youth Wing Utirat Singh Suchang u President ke Shillong City Youth Wing Richard Same u Senior Advisor ke UDP Ribhoi uba RR Makado bat kibete Kamegalia hakala sing ublay kala play ya ka drone delivery hub ni ka jaka phamar da ka drone ka banengkong e bat ya ka network jongka haka shnong jengjal hajantura West Garo Hills District Kijing tmu hababo ya ka ne ka long ban kham kantiu ya ka rukom pha ikitiar kitar be ya dai bat ka koit ka khya kum ki dawai ki nomuna bantes ki dawai tika kasnam bat ki wei shaki jaka ba kham kandong jong ka jala Yaka drone delivery hub la betengka da ka World Bank kat ba yaka network pan la yaka shanlang da ka Megalia Health Systems Strengthening Project and Tech Eagle. Udukhat bamanshwa jong ka Trinamool Congress uba Himalaya M Shangpliang MLA ubala aya ka city e no kam kumudukhat ka yung dorba thawan ka Megalia but ubalapan kre mantaban pinya so no but ka seng BJP ulapan ksan ni ka jingmi no junguna ka seng TMC da ka baong ba kanlong ka ba EU ba unya khonik election ka banwan lada undang don ha ka TMC uba Shangpliang ulaong ba umdon daw AA Yaka TMC Hendray Day hau benaya yong baki nong kersan bat nuyalam chungu kila kentu yu ban mi no nakaseng namar kipriu kin ampedang satya yaka ban penkut yaka kubor sa sisen ngan pensau yakimat pekongsan Sedang kejinyalang jong barok keseng san partai ha Parliament Complex New Delhi hinin kesengi Hanai kalan la penlong ya kecing tan mau kum shibenta jong katama sa Hornbill ka ba arpolai hakohima bat ha ka FIFA World Cup arajar arpoar ka Portugal ka la pendram ya ka Switzerland bat ka Morocco ya ka Spain ha ka round ka ba kan Rio ban yo rung shaka quarter finals kat to ko kubor kalakut na ka All India Radio Shillong